Manipur Top Channel की माइकैदगी मरुएबी इपाउसंग म्यामना थमजरी अहानबदा अनसेंसर इंटरनेशनल फिल्म कुंथ्रागनी पान जाउन पुन फिल्म यांखैगी मरी उटकनी संजु आइखोगी फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लमदमसी की अफब अनोव टैलेंट थोलकलगा फिल्म पुथोलगा माले म्यामना मणिपुर फिल्म मसखंगन मनी अनसेंसर इंटरनेशनल फिल्म कुंथ्रागनी पान जाउन पुन फिल्म यांखैगी मरी उटकनी हाइना MSFDS की सेक्रेटरी ओइरिबा फिल्म फेस्टिवल की डायरेक्टर संजु बसपति मयूम नाइख्रे कुनु ममांग लेब मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी की ऑडिटोरियम हॉल अखोई की इम्फाल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की को डायरेक्टर बोबो खुराइजम फेस्टिवल कमिटी की मेंबर लाइमयूम सूर्यकांता ओकेन अमक्सम याउना पांगतोप पाउगी मिफमदा फिल्म फेस्टिवल की डायरेक्टर संजु बसपति मयूम था की ससत तरुक की मापन फाव पांगथोकदोरिबा अखोई इम्फाल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सिदा पुनः फिल्म यांखैगी मरी उटकनी मसीगी मनुंगदा इंटरनेशनल अनसेंसर फिल्म कुंथ्रागनी पान याउनी इंटरनेशनल अनसेंसर फिल्म असी इंडिया दा सेंसर तौब यादबा ओइबना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द उत्पा अयाबा पीबीनबा हाइजबदा हौजिक फिल्म कुंथ्रागा तरु उत्पी अयाबा पीरे शेरिया मसम इंडिया की फिल्म अमगा फिल्म अनी खरा सेंसिटिव ओइबना अयाबा फंगद्री अदबु उत्पी अयाबा पीबीनबा हाइनरी अनसेंसर फिल्म यावबा ओइबना मिपुम खुदिंगना येंबगी खुदोंचाबा लैरोय येंगनिंगबसिंगना वेबसाइट eiiff.org दा संगलगा डेलीगेट पास लुपा चामग यांखै थीरगा लौबियु डेलीगेट पास असिना करंबा फिल्म करंबा मितम द उटकनी खंगलगा येंबा यागनी डेलीगेट पास अदुदा अनवेरीफाइड हाइना थाजबा सिना मियामना सममनबा लेगनी अनवेरीफाइड थारिबसि गेट स्कैन तौबगा वेरीफाइड ओइगदबने मसि मैनेजमेंट की खुदोंग सानबा सिनबने स्टेट असि हौजिक सेल थुंगी फिबम फते इरांगसु लैरिदुबु फिल्म फेस्टिवल असि मियामदा हेलिंग दस अमा पीबो यानब सेल थुंगी अवाब लैदुना सुसिनबनी फेस्टिवल असि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मतेंग की मथक्ता स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली अमसुम त्रिपुरा की मतेंग खरसु तौरप या लैरे लोइनन स्टेट असि की डिपार्टमेंट खरा अमसुम प्राइवेट इंटरप्राइजेस की मतेंग सुफंगी फेस्टिवल असिदा मणिपुर सिनेमा सखनबा पैनल डिस्कशन सु लैगने फेस्टिवल असिदा लमदम असिदा अफबा अनौबा टैलेंट थोलकलगा लमदम असिदगी अफबा फिल्म पुथोलगा मालेमदा मणिपुर फिल्म खंगन ngamnabani haikena su pausna makhatana phungdorakli amaromdana iol gi wakhal taminabagi thorom makha sathari ina yotkhatpa luptin iolna paring naina satharakliba miyam hupna wakhal taminabagi thoronga sisu ngana pithong social welfare club hall pangthokre haina iol gi sirol mana hairi sirol asin hai pokpadagi siba phawgi thoram singda sel ka hena sangliba si hanthananaba miyam hupna wakhal taminabagi thoram sida biocake club Khagempali, YDBO Khagempali, IDL Club, Social Welfare Club Ngana Pithong, Mapan, KNDO Club Amadi, Mapam Singasina Kwan, Mapam Singdi, Imam Maira Yauna Puna Kananaki, Kanana Basi the Mita Maiti, Manipuri Singi Pok Padegi Shiba Pawgi Thorum Sinda, Kahena, Masat Kya Hapsilakli Vasi, Taudana Board and Naki, Loina, Yamna Maru Eva Moina, Long Kongdong Bigi Thorum Sing the Seal Kahen Sangan Biava Tabak Thorum Amat Taudana Vasu, Gubna Kanana Duna Ward and Naki, Thorum Sing a Sida Mamanga Digi Ipai Pusing Nas Naramdava, Masat Kiama, Yanchilagla Vasisu Taudanaba Asetba, Warep Lauminaki and Susiro Cinema Hatarakli. Amaramdana Lewana Takat Pamadi Nungaiba Pungdorakli, Professor Dr. Kumantem Manglem Iba, Lady Applied Cryptographic Theory and Practice National Publisher Oidiba Prince Halls of India New Delhi na published Torakpa Lambding Educated Welfare Association Lewa Thawal District na Lady Asibu Idiba Professor Dr. Kumante Manglembo Takat Pungdorakli Lewa Siro Lamanai Lady Asi BTEC ki syllabus Oidi Lady Asi na India ki Mahiro Kia Anoba Manglan Piragani Dr. KS Manglem Hausi Husuk National Institute of Technology and IT Manipur Department of Computer Science and Engineer gi Professor Oiduna Lady Mark BTech, MTech, MS Amazon PhD Dialbag Education Institutional Agra Delhi College of Engineering Delhi Technology University BITS Pilani Amadi IIT Guwahati Loiraki Mark Cryptography, Digitals, Water Making, MS Video
processing lamda sahi kunthraga mari gi experience leire pujani ma khangabo kendra gi manungsina leiba lamding khumonthem laikai digi ne hanasu sirol sina makha tarakli amarom nan awareness program pangthokre lenga na minority singbu manaba thakta hingmina na ba pakhaliba minority welfare scheme singi mata na khangmina na ba nomgoeba awareness program ama Manipur State Minority Commission amadi Kokta Khuman Awang Youth Development Club KKA DYC na kusamna na sinduna Kwakta Santhong Kaithel na si pangtokre Thauramduna Manipur State Minority Commission gi Chairman MD Anwar Hussain Secretary MD Azauddin Kokta Gram Panchayat ki Pradhan MD Habibur Rahman KKA DYC ki President MD Islamuddin All Manipur Muslim Coordinating Committee Bisnupur District ki President MD Kamaruddin Athoiba Mithunglen amadi Wangang Loising oina saruyaki Thauramduna Wangang Loising na lengang na minority ni haina sakhang liba miyoi phurup sing kana no madi minority singbu sakothanba lengana kari thaurang sing paikaliba habigi matang na wangang laduna sarugyaki ba miyoi sing puna khangminaki KKA DYC ki Assistant Secretary Raju Khana na phungtokibada Kwakta ada lediba miyamasi sentha watpa na hingna bo honabada awaba kya mai unari lenga na maitai pangal singbu minority ni haina sakhangli haiba phawba khangdaba yauri maram sin lenga na paikaliba thaurang sing asi khangnana ba amadi kana ba lawba ngamna ba panamda thauram se pangthokpani hairin su pawsda makhatari amaramdana free health camp pangthokre Si Medical Officer Impal East ki miyang makhada modu amasum sanahanbi Memorial Trust Paurabi na sinduna ngasi Zem Public School Paurabi na nomigoyba free health camp ama pangtokre ngasi ki thauram maduru khunja sing Zem Public School Paurabi ki staff amasum mahairoi samarum na sarugyaki loinana Pradhan Mantri Janam Auksadi gi makhada ahong mamal hidak langthak sing phanganki honglakliba aying asagi phiba masina lokhuba arum haubuna singba makhal kyadigi Section Thrang Lona Bigi Matang Doctor Singna Poktak Spiki Saru Yabal Akiba Doctor Singda Trust ki Secretary Wehengwam Jamsana Asam Kudol Piduna Ikaikum Naputki Amarom Nana Paurabi Nongoyama di Huidrom the Ising Pangan Bigi Damak MLA Ibom Sabu Takat Papongdorakli Paurabi Nongoyama sum Huidrom Kul Sing the Matam Sangna Totigi Ising Piba Lep to Nalakpa Dungasi Namini Humnigi Mamang the Kunja Sing Asida Ising Pangan Bokre Mamang the Toki be Isau the Iril to Delda Kinba ising singkhana ba injinadu yaukiduna matam sangna lamlai AC gi nonggoy amadi huidrom khundrakom AC gi paurabi gi miyamda ising piba leptun rakibani adubu lamlai kendra gi MLA KS ibomsan asauba pamani piraktun ising piba hawbang ngamkibani masigi damakta MLA bu water supply treatment committee nonggoy awang lekai gi chairman mutum inauksana thagat pamadi ikai khumnaba ulakli Nongoi Hudrom amasum Paurabi ki miyam nasu MLA ibom sabo makhatana thagarba phungdurakli hainasu pawusida makhatana phungdurakli Lushilakpoina tenta number roiba pawkhra miyam na thamjagi Masakangdaba Kuki Zo khulai paiba sing oiramgani haina thajaba mamang thagi tangkunthraga matugi pumunga muk tarakpa matamda Susampur gi Sinkonpang leba Royal Enfield showroom manaktagi selgi demand loinana phaduna pukhiba miyoi anigi manungda ama thadurakre hari loinana amadi haujuk phawba mari makhong khangdana leidi haidina su pawmuna makhatana phungdorakli Lushilakpoina top pawna lamdam asida pamdaba thawdok sing thoktana ba security force na lokholakpa section thaurang singi saruk ama oina ngase ayuk Tenopal district ki manungsana leiba Tali Road Nepali Basti amadi Pangal Basti Singdong Laikai gi awang thangba sarukta thibu humbugi thabak satakre hairi tentana sumna mayam na thamjaram gi duga hauskui nadi mayam paus matang sa lusinjarage masum mayam puna no update ngaminasi national sigi mekedi gi mayam mafamda makhata na thamjari makhata bana update mayam puna ngaminasi